Ajeba nya abedu odofo me din e the prophet antwi na me da so for God's Revelation Ministry no na ground floor ne no eye God's Revelation Ministry esoro ho ya aye bie new studio no ye che new studio ye de ama wiase nyina asofo momra bra ba register sofo bra ba register oba register sika kitua bi che se wo opese usua camera handle usua editing usua blogging bepacho etwetwo wuro two ne akasefo ne edintirim mu nyina wo soro ha bra be sua na ube sua so amepacho se presenting se radio aha enye attention tv nko ye wo radio susu a that dey be bia no na ya endorse dia ma wiase nyina bepacho enye radio bia keke o eye powerful ye born pa eji orofo tie me ne ameka so oba register sika kuma bi attention for be fa kofa what sorry activities abaye graphic works abaye ni nyina de ama sika kitua bi umpe no apedan o masa ba o de wuro o masa ba twa programs no ba a standard a live program anye agro ne di orofo enne ye nyina enim se support blaster kensa kan be ban kenu kwa se media agro se me hwese blaster be ko yie blaster ko yie so anaga na neje betenne I have a disappointing for the whole Ghana. It's a disappointing for the whole Ghana. Ghana is coming home. Ghana be fie match no be lose. There is a prophet I'm speaking minjoki said if we be bonte say Ghana be win match na hwe Ghana mo beti me win match a me ma metumfu just na Tvgh tornado capito tornado Samuel Otto hwan no mo no abedi pele de abedi ene ayew won sa team no just na mo share na eye yellow ne black ne star ne didam no tienio Saje se na Ghana for mo de ko blaster mbetim dia wini mo first match mo de white kobo wensi e robo mo sana ne soso mo nhye sa yellow akoko srade na Tvgh tornado senior champion player any osakufo no mo o mo hye sa saje any abere pere ne mo no hye na saje se na mbetim dia akokon Ghana ya kola no matu ya fade ato atwene na makofa fita ya fade ya fade forest ya fade moja ya fade akoko srade ya fade tuntum ya fade green ene present Ghana it is a moto afade ne twene sam ko ko a ene sam nkita hwe etine Ghana tiefo nyina entie wo mu so masen no University Foundation University Foundation dia na attention TV na edi nsawo so me pacho ene me sere Ghana for obi ani di ntem na awrafo kese me anka me penisa ensu nature kasa nti se me tudwa ye di ntem obi amfana koma ni achi enne Ghana ye ntimi wini orofo ni ameka ne se me sere nyame nso wo de se subscribe share tap link ne so na mfa unko ba bia na nya the favor of the grace of attention TV na make sure say aha ena ye ka no korekorejen na me say Ghana bo wia the next match eno so ombe wini na eno so ye betudwa na won se ye ni agoro next match no so ye beba abeban won se ye ma bibia back to back Ghana ma mo ho moko mo di New Jersey na kwa mo ja Ghana to nti ama Ghana ono so bebefumu onyame hiraw na oyo kase se woda so di attention TV so achi nyame kan se me chia me am papa prophet Jonah Jehu akabo the third me am papa odifo am Church of Pentecost onyame hira papa aye chia ma me so nyame hira no ene nura mpaabo a obo ma me papa nyame hira bebre onyame ya okase na on kan ho abre ne abre bia no mpaabo a de time achi no onyame ya okase be da se makraw aha aya attention TV bye bye.